Dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. U epizodi, kao što sam rekao, gradit ćemo kućicu. Koja je ovo kućica već treća. Idemo, još malo ćemo drva pokupiti. Pošto nemamo dovoljno, ja mislim. Ajde, 2 steka. Dosta. Tako. Još ovo drvo je to. Idemo da napravimo kućicu na ovom velikom brdu ovdje. Oko ovo imam cvjetova. Ovdje pensi više da. Samo malo ljudi. Eno je ravnica gdje ćemo praviti kućicu. Sad ćete vidjeti. Ovako tu gdje je ta ravnica. Opet. Tamo ili tamo, ja sam vam provjeriti. Eno je tamo ravnica, kao što vidite. Evo da u travu uspim kada više ide. Evo, dobro je. Idemo pretvoriti ovo u daske. Imamo previše ovog. Tako, vidite koliko smo napravili. Čekajte. Tako, idemo započeti jednu kuću. Neće biti, malo će biti veća od prijašnjih kuća. Nisam ajde mi da pređemo na posao. Ovako ćemo nekakvu kuću. Ali mada će nam trebati još drva. Tako. Taman. Vidite kolika nam je kuća. Tako. Sad. Koji. Ajde više, poslaš tu. Evo, sagradio sam kućicu. Još samo treba pod crafting table, evo.
da napravimo jednu lopaticu. 2. Može. Činimo na sjekra. Pokrenemo jedna lopata. Hajde da završimo ovu kućicu i epizodu. Napravit ćemo od ovog drveta pod. Tako. Imamo još 50. Nadam se da će biti dovoljno. Tako, neće nam biti dovoljno drveta, ali nema veze, imamo mi još. Ovo će biti dovoljno. Da se sjeti to uglavnom što stavljaš tu u blokove. Evo naša kućica. Da stavimo ovu baklju da je stavimo tu gore. Kako da rasporedimo stvari. Čekaj, 2 crafting table, ovako tu, pečnice tu i chestovi. Će vamo tu. Ajmo ovdje i napraviti još chestova. I ovdje, vidite. Vrata će nam biti vamo. Evo mrak. Tako tu. I da ostavimo stvari u chest koje nam ne trebaju. U sljedećoj epizodi idemo da majnamo. Ljudi, tako da snimam 10 minuta. Tako se fino još da stavimo vrata i stavimo krevet i to je to. I evo ga. Ljudi, završili smo kućicu i završili smo ovu epizodu. Ćao i doviđenja.